kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay anala daw ka nga imay si kaid na, itay pa nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan kasinsin. Di magasakpay ngamin iti ayan ni Nana Selma. Ay nawaw, itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan kapay laang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo ti panagdalos ko iti arubayan nyo kasinsin. Di oray ag-overtime tapno malpas ko adagos. Sigurad mo laang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makam mo. Adalakad ko ita. Amumutan ti rumbang aramidem. Wen kasinsin, kabisado kunday ta. Agrubata nga rudan. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika nga Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Day ta kadila ang timparamid na ken ka? Wen, Manong, urayak laang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo? Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan ket di no marabyan manon day chay. Ay kat, ano saklatan ang orayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ti mangito di titangdan mo. Ha? Sangari po. Ay nawaw, sobra daytoy, Manong. Awatem kit din. Sakto lang day ta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Agkapi ka pa sakbay nga agawit ka. Ay, makabanuglakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kay? Wen ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na nga'y, diya mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana itutitangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manon. Apay aman nakibiyang ka ngamin, da kami nga rutin nagsarita. Kaasimot no marabyan na mangururay kan ka bakit? Ay kat anusan na manutinted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sangaribo. Dakkel launay mo't. Di bali nalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya. Wen ngam dakkel unay nga ruti sangaribo. Amangan no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Inted da ka di titangdan mo? Wen, ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tidaduma pangusaram iti kwarta? Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y matkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklat tan, ante, naimbaglaang nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman akunay, taamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalagdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay po na nyo. Agluto tayo manan iti pansit Saan apansit ti cravings ko lakay? Makauma mo ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag-beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo bakit? Adda budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. Adda budget ko kuna lang arudan. Kan ibirok tayo mat Agbook tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw,
Di yu gayam nalipatan, anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpabitsak, ante. Ah, Agbitch tayo tapno saan apansit akanayon. adda budget yo aya. Adda siyak pa'y ti kunam. Adda budget ko, ante. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamu itilugan, ante. Agar kilaka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga agkumyot. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpabitch ka no ti kaanakan ta. Adda budget daw? Adda ka numot. Ay nawaw. Iso pa yung paggastusan da. Iso mati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Day tati saan ko asinaludsod lakay. Anya nga ron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwada? Wana, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta ka numot adwa. Anya ti arkilaan da aya. Jay jeep no van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ang ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado no nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di namat nang dinakamat no nag-reply mo no saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakit mo. Tinapatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada ka na kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisahan. Anya ti mga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalonsod mo no imbitado ni Edna. Ay wan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anya ti mga ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. No kasta nga road, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. O ne, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no danapatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay apay payapayan da kayo kini Uncle Undong, anti isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapan itian niya. Ay kwa, may papan iti beach. Italang ngamin nakapag-beach kami. Kasta aya, ante. Agmerienda tayo nga rodon San kami pa'y matabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay, ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Ada ti makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangwe kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen, ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngaminan ti singir da ita. Un nga rod kaanakan, ngumi na mo't aminan. Naimbag abigat yo, anti isang, kasinsin Rika. Kastamot kan ka Edna kaanakan. Nay, apayan akasta ti kulay yo, ante. Ngimisit kayo, mat. Un ata nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo arika. Aya, Wen, apay asaan kayo nga imay kasinsen. Un nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, ante. Anya, Nag-message siyak makang ka. Ang mga no di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siyak, sigurado ang nag-message siyak kang ka. amangan mat no saan naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Naisend, ante. Nadilit nga minen, iso nga awan ti maipakitak kada kayo.
Apay masapol nga pamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mo't asasawab morpe. Ti kunam kanyak at nag-message ka ni Edna. Ngam di da kanumot ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng køl. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka pailaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ka di ida kat adang laang ti may tulong da. Tumulong da ka di nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kaya da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsom ka nakwada. Di ka agul-ulbod, tad adang agsakit tinakamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kano? Itaabulan kano, iso amapantayon to ije balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado day talakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na inibalasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, Edna kanakan. Wen ante, agbakasyon da ka no? Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen ante, kaya't launay ni tatang, tanabayag mo't idinaudi ang nagkikita kayo nga agkakabsat. Huwag nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, ante? Aglugan tayo iti jeep, kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayanda Antim Salud? Ay, wanan niya. Hawan mo ngamin nga agpayso ti makitak at tricycle ijay, ante. Ibagam kan manong mo klaro, tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo, tapno saan tayo amarabyan. Wen ante, ibagak to kanitatang. Sa dino tinapnapanan nyo, anti isang, talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayanda Antim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawid din ni Auntie Salud. Wan, nagawid da, tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanan ani manang Susana kat imay kayo kumamutlat da. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Ne, saan na nag-text kan kaya? Saan, ante? Anya, Naimbag pa'y ni Edna muna. Siyakla ang samat ti saan anapan. Sa urmot ni ante. saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wan, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni Auntie na tinag-text. Ay, jakman amo lakay. O di, sumanon ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan to pa itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mo ta. May mayat no ni Manang Salud ti mangitext kan kuana. Amangan kit din no syakpay ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, asakitan naman ang daita. Napadasan na mutan ati kas iti inaramid na kin ni Edna akasinsin na. Kas jay mutlaang kat tinaramid na kin ni Edna idinag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salud, Edna. Ay, nawaw, ti amo, may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabuan niya? Amukan Edna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan? Timmangsit ka. Ita, amo monterik na no saan dak apagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kastan, nagululi makaklaang.
Itata na padasamat, nagaduti sa kanya. Ay, mabusurak launay kadagita akabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Wen, napandagiti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka diyan nag-text ni Auntie Salud ka? Awang matitiks ni Auntie kanyak. Ay kat bayam Sa urmatikas jay ah. Apay nagsakit tinagam mo, kat kastamot ti aramid mo. Anya, Ita, sa balimot a tao, tinangiparik na iti aramidam iti pada matao. ay, agtal na ka man. Pudno, saan nga minanasaya at tagpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyaw, nakasingsingput ka kanumot kan ni Edna. Angam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kun. Saan nga mina may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Uray mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang mat at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos anamarswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.